Halo, tinta sana blog aja turun hambai. Hongkaham tini. Engko angkat mamu songpai ke bahasa woi. Oke. Bon banyak bos sekolah di rohka. Tak sara sata rakam tongo. Bon sekolah tanai. Sara tahun tanai sih. An baba nih tini sekolah dasar dina ko garjen no ringo. Baca dia betul. Kau, kau. Bahasa nama muzi yang tonggo. Enggak bon tini sekolah tuh kurus second Saturday. Enggak itu kena. Engko tini dasar dina. Oke, naik tungnya sering tini pas result thang naik ke sini mana jambung kakak blok kayak balok kan kayak tini kayak kayan tunggu sering sekolah tini kayak kerja kayak naik pas tahun pori kamu nih mereka pun bagai tangkai arah penugasan serata rakan cuma punai mereka semua ya bang sekolah attend orang dan tam sih buka ini sekolah musika, nih English sekolah musika. Botam sika bukatin tangkai semana result, amro busuro mantong kan, nah, kan naik tanggai seng, kanai sekolah tangkai nama pengana. Sangre diong baca thali sini tak sekolah, mereka result naik lagi na tanggai. Sekolah kana sekolah ke? Sekolah kamu. Tapi kan naik ke kamu na orang ये साक्षी नर्सरी का डिस्ट्रीब्यूट करेगा angkat sih ya, bukan makan anak itu sih ya. Masih Anjir ini ke exam paper. Sang ko awas punya room of layak loke nomo. Gaboni color 15 sing 47 angka. Color ini mani bayar yang thaka belakang sama ko. Ganti rokai kalang thaka. Kamu kayak do conversation 47 angka. Ini kalau English 47 ha. Ini kalau conversation angka 49. Meto angka 15. Buat disiplin yo bom 5 angka 5 mark 5 angka disiplin ha. बस सेकंड पोजीशन of मुखा बन क्लास में इसमें पूजा कॉन्सेप्ट समझ पाता हो और किसा को आर्मी रॉक से उसी नर लिखिया तो मने तो से परम लेना फोन परम से बात करो mana ulah lagi awan lengja misroman phega ko aje detail phega no di misro sari mane nangka chocolate chawa ini bagus senang sinai answer itu second mana first time na aku pun tanya ko final exam ko ama first exam sih baru cara ka buat second no last second kan bon le live ni first exam lah aku no blog kayo mana exam no kayak ini blog senang sinai kayak subscribe kali di channel kita dong kita bikin hamba